hapon guys. Maninigsay ulit kami ngayon. Pagong. Yan guys. Papagong kami. Yan o, nakapili na. Sarap guys. Ay po guys. Yan manok. Laki ng pinamano dyan guys. Payong tinamaan. Ayan guys. Sana makarami kami guys. Para maraming karne. Lucky guys. Pang curry. Turtle curry. Okay guys, stay tune lang, baka makarami kami dito kasi matagal kami hindi nakapunta dito. Stay tune guys. Buncit guys. Oh. Buncak. Tilapia. Malapit. Kan Jai? Tay Jai? Kurang? Tidaga? Nakadisuda yung tidaga tatay. Gitu ini dalag. Tawas? Takal? Awan dia ada tuh. There we go.
Ayun guys. Ayan lang, sira yung bakal. Nih? Tak. Nala. Pugsat. Pugsat. Nih? Nih tani pag Pagbulusan ni Ian, di ka niya nga butsyog ni Ian, nakaubunin ka, nakahaloktok iti Kaspina. Nakita si Jai, baba dyan si Sirok si Watak Lili, si Ethan. Dulu Jai, butsyog, butsyog, tingnan ti Pangkong. saya. Tikas na sinigas ka, takturin ka. Uray taladuwa di pinaalam ay. Ano ba? Aja yung ulo na lang yung makita ng tumpaw. No, daddo mo pati bagay. Maglagay at tingnan at tingnan. Kaya yung laki ng pangkin mo. Na, natukol yo. The next day. Ayan guys, uwian na. Hapon na. Gabi na pala. Nakatatlong kami guys. Tatlong pagong kami. Pagong. Dalawang tilapia. Dalawang tilapia sa kanya. Sa akin tatlong tilapia naman. Yung nadagdag. Tsaka isang maliit na dalag. Buenas mo naman. Yun. Magpapagong lang sana kami guys. Pero may mga lumutang na mga isda. Kilala kong kaliskis mo, oy. Dilim na guys. Yan, sige guys. Salamat ulit sa panonood guys. Mga supporters, walang sawang sumusuporta. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat.